Sika tiragsak ko. Tinapalabas, pinapanaw ni Oliver ni Jinky Ijebalayda. Ngem saan latapi manaw daytoy, talinapdan ni Doña Marita. Iti sabali abangir, as asikaswan da Elisa ken Richard tigatangin da abalay ken daga. Magustuhan ni Richard. Isu akayat na dagpatakder iti vacation house iti dayta diso. Kabayatan na, nadano ni Don Romeo ni Oliver iti pasdeg na anabartek. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Naginunak dili pasdeg ko, Papa. I mean, jak makaturo gamang pampanunot ka ni Lisa. Dano mabarte ka, sigurado ang makaturo ka. Iho, Da kayo, Papa. Amang ano kaya siya mo tiyo minom? Ado pa iti natdangara. saanan iho? Papa, sana ko nga ayatan ni Elisa. Imbagak matan kan ka iho. Saan mo pailang nga pampanunutan ni Elisa? No di ka ti pamay sampay lang da ito'y negosyo. Jak kabalan, Papa. Angam kita kumamat iho. Tadi mo baybayan ti salunat mo. Kayat ko pa yan ti matay. Numapukaw ko ni Elisa, Papa. Mala, maturog kan. Tanya, nabartag ka. Siya kon ti mangidaliman kadagiti na ginumam. Papa, Sige, iho. Ingkan iti saled mo. Maturog kan. jak kabalan, Papa. Oliver, Sana mabalin agawan ni Richard ni Elisa. Ano kasta ti mapasamak pagikaruak ni Richard. aniya? Nasakit tinakam ko, Papa. Nasapa ka man nga imay dito restaurant, Romeo. Wen, Julie. Ay, kasano nga tanda ito eh. Romeo? Ni Oliver, nagbartak iti rabi. Gaputasan ka no makaturo gamang pampanunot ka ni Elisa. Kaya rigag ti maipipit iti dua adadakkel abato. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Ilawlawag mo, Romeo. Kaya't ko atulungan ni Oliver kini Elisa. Ngam kasanumat ni Richard. Ay, parikot nga agpayso dayta, Romeo. Anak ko idadwa. Kat jak kayat nga ginurada. Sapay kumata saan ang mapasamak dayta, Romeo. Kaya't ko atulungan ni Oliver kini Elisa. Nalakalaang aramidak dayta. Hanggang pampanunutak mat ni Richard. Ni Richard, ti anak ko. Piman mat. No apay nga agay at pailaang ka ni Elisa. No apay amay sa babae tinakariknaan da iti ayat. Kinasaritak ni Richard. Kat talaga nga ay ayatan na ni Elisa. Kastamat ti kunana kanyak. Ngagpapan ka ni Richard. Talaga nga iparparik na ka ni Elisa nga ay ayatan na daytoy. Naala, awan sa baling nga aramidan ta. No di ti mangbagbaga kada Oliver kan Richard. Taamangan pa'y ket din no dumtang ti aldaw nga agdin ng randa. Julie, Kasi tinaminsan, dinanog ti anak mo ti anak ko. Gapo ka ni Elisa. Narigat nga min ti makibiyangket. Tapagsasawak ko man ni Oliver. Julie, sika mutlaang tinagkuna. Abagbagaan talat taida. Iso adikan makiraman pa'y. Ay, jakmat ket di aramidan ti kasta. Day talaang tamad ti riknak. Inay-aywanak ti anak ko si Pudubing. Ita, dangran laang ni Oliver. Maawatan ka, Julie. Kadagyaman ak unay iti panangipatag mo kini Richard.
Anak ko ni Richard, Romeo. Wen, Julie. Anak ta ni Richard. Kat anak kumet ni Oliver. Isungag tinulong ta kuma para iti pagsayaatan dangag kabsat. Wen, kastamot ti kunak. Agyamanak. Kat pangasim kuma, Julie. Di ka gumurgura kini Oliver. Dong, saan ka di nagaw-awid ni senyor mo? Saan, senyora? No kasta arumara. Agawid ka di dito'y balay. Saan, senyora? Sipod simmangpet da nagbakasyon kin ni Oliver. Saanan ang nagaw-awid dito'y balay? Wen, senyora. Talon alawas tinapalabas. Talagang sakit di apag mamauyungan na tay bakat ngagin pipintas. Senyora? Dong, mapan kay jay pasdak ni senyor mo. Kat paliwam. Ha? Agrobot kan kat paliwam. Gaputamok ngagsarak day jay bakat ngagin pipintas. Sige, senyora. Itamot laang. Mapanak iti pasdag ni senyor. Oh, Dong. Si Kamet. Adda ka di masapul mo? Na, senyor. Imbaunak ni senyora amang paliiw kan ka. Anya? Nabayag ka no nga main, adi ka nagaw-away, senyor. Katatapan na, nga amangan wag kitkita kayaw, iji napintas abakat. Napintas a bakit? Di ngay sigod a pag-imimunan na, senyor. Ay, Kaya't kumatatimay. Tapno makapasyarak mat, senyor. Tumulong aklangan iti trabaho dito ipasdakyaw, senyor. sige, Dong. Ibagak tulangan kan ni senyora. Nga awan, tinapalayiw kaw. Nasaya at mataymay ka. Tumulong ka kit diti trabaho diti pasdek ko. At daibunag yo asala set. Wan, senyor. Awanan ti parikot Elisa. Nalpasan ti papeles ti balay kandaga. Kasano itan? Anya ti umuna nga aramidan ta. Kitaan tano kasano apagbalinan ta restaurant ti balay. Ken depende no anya ti kayat mong aramidan ta. Si kamot laang ti mangadang, Richard. Nasaysayat no tulungan nag. Agtalakakan ka iti day taabahanag, Elisa. Agyaman na kiti panagtalak mo, Richard. Kayat ko ang mapapintas ti aglawlaw. Sige. Sakbay amalokatan ti restaurant. Aramidan ta pa'y amin dagiti may parbang. Wen, Richard. Oh, kasano dong? Anya tinapaliiw mo? Makumikom ni senyor, senyora. Ado, ti order ije pasdag na. Kasta, Timulong ak nagbumbunag, senyora. kat di ka nagpaliiw. Pinaliiw ko ni senyor, senyora. Kat saan apim mampanaw? Sigurado ka? Wen, senyora. No kayat mo, senyora. Mapanak ija iti inal daw. Tapno mapaliiw ko anaimbag ni senyor. Sige, nasaya at matno kasta dong. Ngam jackpot yan, adi dagkit kita ijay bakat nga agin pipintas. Sige, senyora. Paliiw ka anaimbag ni senyor. Senyora, kayat mo ka di ang mapanak mo tagpaliw ije pasdat ni senyor? Anya, Nasaong amin kanyak ni Dong, amapan ka no agpaliw senyora. Iso kayat kumot. sigurado ka kading agpaliiw ti aramidam ijay pasdak ni Romeo. Wan, senyora! Agpaliwak to na imbag. Jak to agkirkiram. Tapno makitak na imbag tar aramidan ni senyor. Kat kasanunti ka nun mikin ni Jinky dito'y balay. Di agluto akiti ka ninyo, senyora. Day tanto lamang ipapodotan iti microwave ti aramidan niyaw. Sige, basta gluto ka. Tapno di ka mabisinan dito'y balay. Wan, senyora! Daw, tulungan nak naglutaw. Tapno malpas adagos. Mapanak nga rod ije pasdag ni senyor. Sumuro takmat. Iso at tulungan nak nagluto iti kanandamang Jinky kan senyora. Sumurot ka? Lakit di ah. Ala, ingkaugasan to'y karnit manok. Tag tinola ta.
Daytan ti si daenda. Sige, tulungan ka nga, Rodsita. Senyor, umayak mo't agpaliiw. Agpaliiw? Uwan, senyor, umayak agpaliiw. Taamang ano, agsinarak kayo itay agin pipintas abakat. Ay, Kinapod no na. Saan mo't aday takot ti rason? No apay akayat mi kanidong ti umay ditaw, senyor. Kayat mi laang ti makapasyar di ti pasdet mo. Ngamin, masikuran kami di balayaw. Day tala na kami suot, arupa ni Ma'am Jinky ti inaldaw a makitkitak, senyor. Ngam, talaga ngayon baon na kami ni senyor ang agpaliiw, senyor. Iba gamin to nga awan madian na paliiw, May. Iso nga, oray ka makisinarak agin pipintas abakat ako na ni senyora. Okay lang, senyor. Mapan kalata. Saan kami nga gipulong? mangsutil ka man na ako naksita. Ala, nasaya tay may ka. Sikat agluto iti kanen tayo. Ngamin, pasig a restaurant ti pangpanganak. Wan, senyor. Agluto ak iti naimas at taraon. Ato iti meriendayaw, senyor. Inikakundadong iti meriendada. Kalkalpas da ngamin nagikarga iti aparador iti lugan. Na paano nag-deliver tay lugan? Nasaya at no kasta. Senyor, malagip ko ni Sir Richard. Nagtaer-gayam, senyor. Imalamot lakada kayo anataer, senyor. Kasta? Malagip ko lakat nga rudya istoryam idi kada kami ka ni Elisa, senyor. Nga adda inayat yu asabali a babae. Kat adda anak yaw. Kat naku nami idi ka ni Elisa. Hasapay la kuma. Tamakita min tumot ti kabsat ni Sir Oliver. Kat dayjay. Nakita kon. Nagtaor, senyor. Pangasim sita. Di mo kumalatan masasao kini senyoram tinaamuam. Gaputan yung ibagam kan kuana dayta. Sigurado a mariribok tayo amin. Ngagpapankan ka kat mairaman. Sigurado dayta. Wan, senyor. Nuan niya tinatakwatam, ilimod mo kumakadakwada kini Jinky, ha? Wan, senyor. Talaga nga ilimod ko. Ikarik dayta, senyor. Agin inom ka man na iti arak, Oliver? Payandak lang, papa. Nakasaritak tital ka matao di pasdak mo. Kat kastalata ka no. Daytala umininom iti arak ter aramidem. Awan bibiyang da, papa. Iho, Awan sa bali makaati pa kanyak, no din ni Elisa. Iso ano dya akong makita ni Elisa. Nasa isaya at langin na matay akon. aniya. Awan serbit ti amin kanyak, papa. Numapukaw ko ni Elisa kanti anak mi. Iho, Apay, papa. Apay asaan akayat ni Elisa nga ipakaamo ti ayan na. Apay. Gapu ka di ka ni Richard? saan iho? Kaya't nalaaliklikan ti pan nakariribok na. Nasauna dayta kanyak. Nagsarita kayo mo't gayaman, papa. Kaya't nasawan. Amuyo ti ayan ni Elisa. Ang apay adiyo ibaga kanyak. Sana kasta, iho. Apay, papa. Ni ka ni Richard ti kayat yu apara ka ni Elisa. Idinto taddan anak mi ka ni Elisa. Iho, sana kasta. Apay. Apay adiyo ibaga kanyak ti ayan ni Elisa, papa. Wan, senyora. Awan tinapaliiw mi kanidong. Amom ka di, senyora. Kaasi ni senyor. Gaputa di pa'y mga nudaduma. Anya? Ngamin, saan ang makapagluto? Kun mauma iti restaurant. Kasta? Iso ano mabalin ka na, senyora? Inal daw ang mapanak ijay, tailutwak ni senyor. Wano saan?
Ibalunak, senyora. Sige. Saan ngamin ka no amang mga nudaduma, senyora? Agkapi ka no latan. No apay ngamin adi agawid dito'y balay. Mabannog ka no ngamin, senyora. Tiko na nakit de. Agsarsarak da ijay agin pipintas abakot. Senyora. Sita, naskan ngagpaliiw kalata. Wan, senyora. Iti ka nito amatulungan nak. Ikan ka iti dakal abonos mo. Wan, senyora. Wan, senyor. Wan, senyor. Wan, senyor. Sige, senyor. Wan, senyor. Sige, senyor. Bye. Daw, aglayon ta kano di pasdak ni Sir Oliver. Wen, sita. Apay. Anyati ko na ni senyor iti silpaon. Pasig mata. Wen, senyor, ti bagbagam. Kasjay nga rod ti kunana, dong. Mapanta ka no, ijay pasdak ni Sir Oliver. Aglayon tay jay. Sige. Hay, oray ni Sir Oliver. Saan nga gaw-awid ijay balayda? San na balya? Tadamot pagaw awidan na. Di maday, no awan. Sa bagay adapay apartment na apagawidan na. Kan saanan nga ubing ni Sir Oliver. Isong awan ti pagdanagan tayo, no saan nga agaw awid. Ti madilaang. No adakit di dakas ang napasamag kan kwa na. Adi na ibagbaga. Wan di tay maamon adagos, no bilang adadakas ang napasamak kan kuana. Kasanumot ngamin nga agawid ijay balayda. Katadda ijay ni Ma'am Jingkay. Wan nga rod di pay lang kami nagsubli ijay naggapuan na lugar. Numaklon la kumangamin ni Ma'am Jingkay. At talaga asaan ngay ayatan ni Sir Oliver. Awan kumaita ti parikaw. Ngam ti maday, ipilit nan tumot ngamin ti bagina ka ni Sir Oliver. Idinto tasan lang arudan akayat ni Sir Oliver. Nakaluto akon, senyor. Sige. Urayan tayo ang makaring ni Oliver. Taidasar munton ti kanin na. Wan, senyor. Dong, panagkunakat na saysaya at no dito'y kapailaang pasdak ni Oliver ng agtrabaho. Wen, senyor. Kaya't ko abantayam ni Oliver. Gapu taday talaagin inom ti aramiden na. Wen, senyor. Kan tapno dagluto iti kanan na, dong. Wen, sita. Tanay, saan mo't gaya mga aglut-luto? Sige. Siya kung timakam mo ka ni Sir Oliver dito'y pasdak na. Ken dutukan ka amang kita iti orders dito'y pasdak. Tadyak masigurado, nuhusto matlaeng ti aramiden ti talken na at tao. Maawatak, senyor. Kasaritak to tay talken ni Oliver at tao. Ibagak ang makitinulong kakenkwana. Wen, senyor. Mangan ka, Sir Oliver. Nagluto ak iti naimas at taraon para ken ka. Jaka ti mangan. Awan ganas ka. Mangan ka, sir. Amom ka day. Ni Elisa, tinang isuro kanyak iti kasta aluto. Kun templa ni Elisa day ta, sir. Iso ang masiguradok anaimas. Kasta? Iso ang manipod ita, sir. Kanayo nak nga umay dito'y pasdot mo. Tagluto ak iti taraon mo. Wano saan? Agluto akon iti balay. Tayag kulaangan dito iti agsapa. Kat ipapudot mong tulaangan namangan ka. Ay, sa bagay, ada dito ni Dong. Isuntun ti baon mo, sir. Ada dito ni Dong. Wan, sir. Kaya't na ti tumulong iti trabaho dito'y pasdot mo. Total, awan mo ter aramidan iti balayo. Sa dala rumwar, no mapanda ipabakuna ti anakyo ko ni Ma'am Jingkay, sir. Kasta ka di? Alan, sir, mangan kan. Naimas day ta si daan. Ni Elisa tinangisuro kanyak iti kasta aluto, sir. Iso ang mangan ka kuma. O sige. Mga anak. Basta'y bagam kanyak no sa dino ti ayan ita ni Elisa. Ha?
Amuyo ti ayan na saan ka di. Ngam iliblibak yo kanyak. Pangasim. Ibagam no sa dino ti ayan na. Tanod di mo ibaga. Anya? Sa anak amangan. Ay? Kat nasaysayatin amatayak. Gaputawan mo't serbi ti biyag ko. Gaputasanan ngagpakpakita pa ni Elisa. Ibaga nga tanisita kini Oliver ti ayan ni Elisa. Bueno kagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko, nubela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.